Zdravo ljudi, ovdje Kanđija Sikanović, eto nas u Samoboru. Došli smo po par savjeta. Slijede nam kao koncerti koji će iziskivati puno napora i svega. I koga drugog pitat za te savjete nego gospodina Dragu Plečka. To je prava rijetkost da netko o nečem ništa ne zna. Eto je tako, ja ne znam gotovo ništa o hip-hop glazbi, ali imam troje djece koji su veliki fanovi i prate zapravo hip-hop glazbu i dobio sam čak instrukcije kako se moram ponašati. Ne, dobio sam mudre, ne, i ovo su mi rekli da samo čitavo vrijeme moram raditi dok razgovaramo i da je onda to hip-hop. Evo. To je jedno što sam uspio savladati za sada, ali mislim, obzirom da sad imam prijatelje među hip-hoperima, imam Kanđiju, ne, onda očekujem da se educiram u budućnosti malo bolje. Ne, i da se priključim eventualno bendu s vremenom ukoliko pokažem talenat, jel? Ako ne, onda ćete me nogirati. Na perkusijama tamo fali jedan član, tako da... Perkusije su moj san. 40 godina sanjam takav poziv. Neću moći spavati noćas. Ima li itko u ovoj zemlji da nije čuo za CD Koktel od rakije? Ja mislim da svaki normalan Hrvat je morao čuti za to remek-djelo. Apsolutno, da, kako i pripadnici ostalih naroda i narodnosti u Hrvatskoj. Ne, definitivno čuo sam. I jednostavno ne mogu ga nigdje nabaviti. Razgrabljen je. Ima dva načina za gledanje, to je najmoćnije hrvatsko sredstvo za potenciju, jel to znamo svi, i ne i po tome ušla u legendu rakija kao takva. I imamo razne stupnjeve ludila, jel, koje se postižu se nadnaravne paranormalne sposobnosti konzumacijom rakije. Primjerice, u prvoj fazi pužete po podu, u drugoj fazi pužete po zidu, a u trećoj nadnaravnoj fazi pužete po stropu. Prema tome, to su te moći rakije koje su neponovljive. Prema tome, to bi mogao postati izvoz hrvatski broj 1, za stjecanje nadnaravnih moći. To je što se tiče rakije. Inače, ja sam u mlađim danima dosta konzumirao takovih proizvoda, derivata rakije i rakije same, i mogu reći da sam imao i halucinantne faze. Prema tome možemo ih tretirati kao halucinogeno sredstvo. Inače, vjerovali ili ne, to je sad ozbiljno, iako je sve ovo dakako ozbiljno, rakija produljuje život. Dakle, svi alkoholičari koji žive 90 godina su rakijaši, takozvani u mom kraju, jer radi toga što rakija ima dve stvari, a to je jedna stvar je definitivno važna, ima jake antioksidanse u sebi, pogotovo šljivovica, i drugi razlog je regulira visoki krvni tlak. Dakle, sad su ti ljudi niskog tlaka. Prema tome, ja toplo preporučam rakiju svim osobama, samo naravno ne ispod 18 godina. To ne bi bilo humano jer prevelik broj ovih moždanih stanica odumire konzumacijom rakije, računaju par miliona svaki puta. Prema tome sad izračunajte si od 18. do 50. godine, ostane vam vjerojatno možda šaka volumen mozga veliki, no obzirom da naši političari često imaju i manje mozga nego jedne šake veličine, onda to je puno manje. Onda to nije zapravo niti zabrinjavajuće toliko. Da, ako oni uspijevaju. Ma jasno, oni su se rodili kao da su cijeli život pili rakiju. Svi ste čuli za Oktobarsku revoluciju. Jedini važniji datum od Oktobarske revolucije je 10.9. u Ksetu. Koncert Kanđije i njegove trupe.